College pun baro te hakane ka video kumtang ini pe ya ka result ane ka list of selected candidate nam ta ka DLED course hapo Chera Teachers Training Center Sora Meghalaya nam ta ka session arja arsan hadu arja pnyo dengan pe igini kerteng UPW gidon hadu san phongut baro ai bokular ai ban rihun ai rihun ar donal aristarful ashlin bahunlang bayaketlang bakrau kupar balari kenti ban yai perkhat Barisha, Bokal, Grenolin, Damayalang, Anampulire Barok Full, Dapi, Darimika, Dawanri, Ebelsi, Flourish, Given the Star, Yai Minot, Yai Sara, Yatiblem, Iba Penhunlang, and Ibalari, Jesli, Jesperson, Join Singh, Kerdalin, Kenjai Banri, La Penhun Shisha, La Rihun, Lavinia, Lawis Ngurmha, Magdalene, Meai Bapalei Milsilia Monica Nangman Baha Pdenghun Pi Babiangpor Polikarpus Rejoiceful Ripi Yaka Rishisha Ria Trey Borwell Wandap Tiphun Batwell Bonstar Nonglang. Kini kita selected candidate banyak pulih hapo kene ka CTTC mo hapo sora. The selected candidate must report to the undersigned and pay the fees of the first year DLED course. Ki haban late report, par kin haban siuno ru ya gane ka fees jong first year balong arp hui hajar hakane ka first year, par kabai hoster kalong prajar sospa. On the 28, 29, 30, ki ibu ipor license kene arpra kandai laipo July arjarsan. Ada ki claim late pendap hadu laipo tarik, failing on paying the fees on the specific date will result in cancellation of the seat. Telada ki khamlej hadu kane trip labo kin sasha cancel na kasit chongki fees once page is not refundable marba kidon ki bala le join te haden ki ino te phinomyo shu ya kata ka pisa ka ba phya su commencement of the class will be on 14 August 2025 te kadon bede saka waiting list ru san phongut hi yo don ki ba claim le join te kin yo no napoka waiting list ngine pe imtai waiting list pada ka waiting list for the diploma in elementary education DLED course session gine di waiting list tan phongut hi gine ro Mela Rishisha Chelsea Shongdorlang Ibadondor Bak Khamyar Tenganlang Ritalang Lakhamti Duel Sidalin Airiti Pendapoklang Badashisha Akalin Joel Badarika Gwenet Mela Rihun Teresa Aibiang Shisha Bankitbor Badayahun Shisha Albanstar Ben Bayos Mosting Walamlat and Arpendriu Darihun Elin Ibadahun Shisha Pilari Shisha Balarida Badahun Shisha Pedenghun Lang Riban Man Kerhai Yainet Skem Riboklang Rosarin Tianglen Rupa Shisha Banjaibet Sungur Jajai Man Julia Ambadahun Bantailang Barisuk Baribha Dari Shisha Darisuk Inda Manbha Wan Kupar Bat Ijel Si Umdor te kinde kiba khamchanga ngai dala khamjenjar hi bakin yo te da don kiba pep kunu kunu tangkine nakmat hi wai ar lai lang tai tema kham near hi ban yu tema la shubu hi idon bek kiba pep te kinde da tha failure of the selected candidate to claim the seat the waiting list will be select accordingly. Number balada kimdon re mungkin select by wise untuk kan number 1 sidang number 1 number 2 number 3 kan accordingly. Te lada pep away medio number 1 lada pep arngot yo number ter arngot ter kandidat kimta kataka jingsha select. Te tangkine hi ki jing pentip habide kini kulisubun.